Hare Krishna, everyone. We are learning important verses from Srimad Bhagavatam. We are in the 10th canto. Today we will learn from 10.8.13 onwards. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Asan Asan Varnaha Varnaha Trayaha Trayah Hi Hi Asya Asya Granataha Granataha Anuyugam Anuyugam Tanuhu Tanuhu Shuklaha Shuklaha Raktaha Raktaha Tatha Tatha Pitaha Pitaha Idanim Idani Krishnatam Krishnatam Gataha. Gataha. Your son Krishna appears as an incarnation in every millennium. In the past, he assumed three different colors: white, red, yellow, and now he has appeared in a blackish color. In another Dwapara Yuga, he appeared as Lord Ramachandra in the color of sugar, a parrot. All such incarnations have now assembled in Krishna. Asan varnastrayo hyasya Asan varnastrayo Even though the verse is small, it is slightly difficult to pronounce, so we will take it twice. Asan varnastrayo hyasya Asan varnastrayo hyasya Granato nu yugam tanuhu. Granato yugam मूल शब्द गृणतः है और अनुयुगम है। ये दोनों जोड़कर गृणतो करके इलांगेट होके नुयुगम ऐसा हो जाएगा। गृणतो नुयुगम तनुः Granato yugam tanuhu शुक्लो रक्तस्तथा पिताः Shuklo Raktasthata Pitaha Last word I made a mistake. It is pitaha. Okay. Pita Shuklo raktastatha pitaha Shuklo Raktasthata Pitaha idanim krishnatam gataha. Idani Krishnatam Gataha Asan varnastrayo hyasya granato nuyugam tanuhu. Asan varnastrayo Granato yugam Tanuhu One more attempt. Asan varnastrayo hyasya granato nuyugam tanuhu. Asan Varnastrayo Tadonuyugam Tanuhu Shuklo raktastatha pitaha idanim krishnatam gataha.
शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः पूरा श्लोक आसन्वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः आसन्वर्णाश्रयोऽस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः गताः नहीं है गतः okay so this is in the normal tune anushtup chandas of Bhagavad Gita आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः गृह्णतोऽनुयुगं तनुः pronouncing गृह्णतो be careful गृह्णतो गृह्णतो ऐसा थोड़ा वहां उधर पास करके करना गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः इदानीं कृष्णतां गतः आसन्वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः आसन्वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः आसन्वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः
इदानीं कृष्णतां गतः आसन् वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनूः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः आसन् वर्णास्त्रयोह्यस्य शुक्लो इदानीं कृष्णतां गतः 10.8.46 श्रीराजा उवाच श्रीराजा उवाच referring to Maharaj Parikshit. Nandaha नन्दः him akarot brahman shreyaha evam maha udayam yashoda the mahabhaga papau. I have to see this papa only currently as per the pronunciation here. Yasyaha tanam harihi. Translation we will see. Having heard of the great fortune of Mother Yashoda, Parikshit Maharaj inquired from Sukadev Goswami ji, O learned Brahmana, Mother Yashoda's breast milk was sucked by the Supreme Personality of Godhead. What past auspicious activities did she and Nanda Maharaj perform to achieve such perfection in ecstatic love? This is also in Anushtup Chandas. Shri Rajovacha Nanda Kim Akarod Brahman Shreya Evam Mahodayam Yashodacha Mahabhagaha Papau Yasya Stanam Harihi. यस्याहा का ह साइलेंट हो जाएगा. यस्या स्तनम हरि. ओके. नंद किम अकरोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम. यशोदा च महाभागाः पपौ यस्या स्तनं हरिहि. नंद किम अकरोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम. यशोदा च महाभागाः पपौ यस्या स्तनं हरिहि. Let us learn in the tune.
श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच नन्द किम् अकरोत् ब्रह्मन् अकरोत् ब्रह्मन् नन्द किम् अकरोत् ब्रह्मन् नन्दकिमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् एवं महोदयम् श्रेय एवं महोदयम् महोदयम् यशोदा च महाभागाः यशोदा च महाभागाः अपौ यस्यास्तनं हरिः पपौ यस्यास्तनं हरिः नन्द किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् नन्द किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागाः पपौ यस्यास्तनं हरिः यशोदा च महाभागाः पपौ यस्यास्तनं हरिः नन्द किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागाः पपौ यस्यास्तनं हरिः नन्द किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागाः पपौ यस्यास्तनं हरिः Next verse, chapter 9, Mother Yashoda binds Lord Krishna. Verse number 10.9.21. Na ayam sukha apaha Bhagavan Dehinam Gopika Sutaha Jnaninam cha Atma Bhutanam Yatha Bhakti Matam Iha. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of Mother Yashoda,
He is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service, but he is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self. Nayam sukhapo bhagavan Nayam Sukhapo Sukhapo Bhagavan Bhagavan dehinam gopika sutaha Dehinam Dehinam Gopika Gopika Sutaha Sutaha jnaninam chatma bhutanam Jnaninam Jnaninam Chatma Chatma Bhutanam Bhutanam yatha bhaktimatam iha. Yatha Yatha Bhaktimatam Bhaktimatam Iha Nayam sukhapo bhagavan dehinam gopika sutaha. Nayam Nayam Sukhapo Sukhapo Bhagavan Bhagavan Dehinam Dehinam Gopika Gopika Sutaha Sutaha Jnaninam chatma bhutanam yatha bhaktimatam iha. Jnaninam Chatma Chatma Bhutanam Bhutanam Yatha Yatha Bhaktimatam Bhaktimatam Iha Nayam sukhapo bhagavan dehinam gopika sutaha jnaninam chatma bhutanam yatha bhaktimatam iha. Nayam Nayam Sukhapo Sukhapo Bhagavan Bhagavan Dehinam Gopika Gopika Sutaha Sutaha Jnaninam Jnaninam Chatma Chatma Bhutanam Bhutanam Yatha Yatha Bhaktimatam Bhaktimatam Iha Iha This shloka also in normal Bhagavad Gita tune. Nayam sukhapo bhagavan Nayam Sukhapo Bhagavan Bhagavan Nayam sukhapo bhagavan Nayam Nayam Sukhapo Sukhapo Bhagavan Bhagavan Dehinam gopika sutaha Dehinam Dehinam Gopika Sutaha Sutaha Dehinam gopika sutaha Dehinam Dehinam Gopika Gopika Sutaha Sutaha Jnaninam chatma bhutanam Jnaninam Jnaninam Chatma Chatma Bhutanam Bhutanam Jnaninam chatma bhutanam Jnaninam Jnaninam Chatma Chatma Bhutanam yatha Bhutanam bhaktimatamiha. Yatha Bhaktimatamiha Bhaktimatam Yatha bhaktimatam iha. Yatha Yatha Bhaktimatamiha Bhaktimatam Nayam sukhapo bhagavan dehinam gopika sutaha. Nayam Nayam Sukhapo Sukhapo Bhagavan Bhagavan Dehinam Gopika Dehinam Gopika Sutaha Sutaha Nayam sukhapo bhagavan dehinam gopika sutaha. Nayam Nayam Sukhapo Sukhapo Bhagavan Bhagavan Dehinam Dehinam Gopika Gopika Sutaha Sutaha Jnaninam chatma bhutanam yatha bhaktimatamiha. Jnaninam Jnaninam Chatma Chatma Bhutanam Bhutanam Yatha Jatha Bhaktimatamiha Bhaktimatamiha Jnaninam chatma bhutanam yatha bhaktimatamiha. Jnaninam Chatma Bhutanam Yatha Bhaktimatamiha Jnanam Nayam sukhapo bhagavan
देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह Now we will revise all the three verses. Next verse is in Trishtup Chandas, so it will take time. So we have learned three verses. Uska revision. All of you listen. 10.8.13. Asan varnastrayo hyasya गृह्णतो न युगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः Verse 10.8.46 श्रीराजोवाच नन्द किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागाः पपौ यस्यास्तनं हरिः Chapter 9 Mother Yashoda binds Lord Krishna 10.9.21 Nayam sukhapo bhagavan dehinam gopika sutaha jnaninam chatma bhutanam yatha bhakti matamiha. All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama,